Garama nene ya githomo gĩa CBC na makiria riu arutwo maraingĩrire junior secondary no iguthie na mbere na kurituhira aciari. Mũmbunge wa Gilgil Martha Wangari augĩte nĩ agatwara ndereti thĩinĩ wa mbunge ĩgiĩ kĩhĩngĩca kĩrĩa gĩkoretwo ho mathomo-inĩ ma CBC na makiria rĩrĩa arutwo maraingĩrire junior secondary, akiuga aciari aingĩ nĩ maremetwo nĩ kũgũrĩra ciana ciao uniform njerũ iria irabatarania. Ukiangalia mtoto ambaye anaingia, unapata mashule zingine wanaitisha karibu shilingi 20,000 kuingiza mtoto. Mambo ya sare mpya, mambo ya loka mpya, mambo ya madarasa mpya, mambo ambayo sisi kama bunge hatukupitisha. Na kile ningetaka kusema ni kwamba Ministry of Education isifanye legislation through the back door. Wacha hizi regulations zote zipitie kwenye kamati ya delegated legislation kwenye bunge, ipitishwe hapo, iletwe kwa nyumba mzima ama kwa plenary, tupitishe. Mtoto anapeleka form 1, kuna mtoto anapeleka ile junior secondary, na mimi naona vigumu sana. Kwa vile ile anatakana kila kitu na shule. Wangari akiuga kumana na ihĩngĩca nyingĩ iria ikoretwo ho cia gũcũngĩrĩria arutwo aingĩ gwĩkora na mathĩna ma meciria. Wacha watoto wasonge vile wako, ile dawati ako nayo wasonge nayo, na zile tunaweza kufanya kwa CDF tusaidiane, lakini wale watoto wa grade 6 already tumeleta confusion. Tuliwaambia hawatafanya mtihani wa kugrediwa, wamefanya. Tukasema watagrediwa, wakachagua mashule, wakarudishwa primary. Hiyo confusion ina affect mtoto wa grade 6 kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo bunge tunafungua wiki ijayo. Kama kuna jambo ambalo litakuwa la dharura ni mambo ya education. Wangari ũrĩa ũraragia hĩndĩ ya kũheana basari kũrĩ arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩtehotete, augĩte ona kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩrĩkĩtie kũrekereria gĩa CDF nĩ kĩnini makĩria gũkĩringithanio na namba nene ya arutwo arĩa marabatara ũteithio ũyũ. Mwalimu ni mmoja kwa junior secondary saa hii. Subjects ni 14. Tunasema nini? Tutakuwa tukitesa hawa watoto kabla hiyo transition ifanywe, tujue private schools wanaendelea, sababu wao wako na walimu wa kutosha. So ili jambo la junior secondary school ya kwanza, wacha kila primary school ikuwe gazetted kama junior secondary school. I had 336 from Kagomo Primary. Leo niko na furaha sana kwa sababu nimepata full scholarship ya Martha Wangari. Nitasoma miaka 4, naenda Coulson Girls. Nimefurahia sana, nimeomba Mungu ambariki. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.